Bože ti sačuvaj, kad je otišla u prodavnicu, još je nema. Ne znam šta se ovo radi. Ne znam. Evo je, zove ona. Halo, ženo. Jeste? Šta neće? Neće da ti vrate haljinu što si rentovala. Kako nisi rentovala? A kupila pa da vratiš ponovo u prodavnicu. Ovo što smo išli na muziku, što si išla sa njom. Pa što neće da ti vrate? Pa ja tebi kažem, pazi na tu haljinu, neće ti ljudi vratiti. Čuvaj, pazi gdje sjedaš sa njom. Haj, dragi, pa šta ćemo sad, $250 haljina. Bože ti sačuvaj, sakloni. Pa uvijek ti tako, kad god je neka fešta, ti rentuješ te haljine, šta radiš, kupiš, platiš, pa ti vrate posle pare, a sad neće. O Bože, pa šta ćemo sad, to jedini ti $250 što imamo. Čuj, neće da ti vrate. Draga ženo, pa rekao je tebi šefik, pazi sa tom haljinom gdje sjedaš. Znaš da je moraš vratiti u prodavnicu da vrate ljudi pare nam. Ej, brate lijepi, sad šta ćemo? Hajdi, vidi makar pola para nek ti vrate. Hajdi. O, dragi Bože, dragi ti Bože. Pa vika ja njoj, nemoj volan kupovati haljine, hoće ljudi vratiti, neće, šta ćemo posle? Vratit će oni šefike meni, a uvijek idem u tu prodavnicu, kupim, petkom kupim, a ponedeljkom vratim. O Bože ti, sad eto vidiš, malo isprljava, tamo kad smo bili na toj muziki, malo isprljava, ljudi neće da vrate. Pa nisi ni oni ludi, no to sad šta ćemo mi, $250 zadnjih dao za tu haljinu. Bože ti sačuvaj, sakloni. Bože ti sačuvaj, sakloni. Ko kad hoće da obuče i u petak, i u subotu, i u nedelju, da se pojavi. I to 2 haljine uzela. Bože ti sačuvaj, šefik ostao bez dinara sad. To ljudi sad neće da vrate. Bože ti